Pulunia long MMPPNA scheme MLA Bidia singing leng a hin pen kangpupon. Congo der long lang kithe jok pharo hini so se ki thila pen pharo so se kangbo. Arnisia Farman volleyball tournament ke pathu kibi. Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long ponik ji. Lapen an parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kuan lo ni doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jivan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jivan adawai kichusi nili non kimelo gastrica kesu pen inang ningkan dolo sita gomna adawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopilo ador kesu adawai chopilo bonda thangna dang thek long le bonda amar jivan ko abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklojoni an bang nili chutang lo labangso kichu pen nili ang thek chi long si no nili kichu da chu mu chot lo nili ning kikru kathok vai kisu la pen ke pokso pokang la katuk venta mon mi pon bo son si nili che long lo Plar dak pen kachini ji aphan troxy 5 hini tro pho 5 troxy ner kapalong humri ignon. Cardon pini prime time berta long pen ni sampe marvelous from her. Nona juitha berta tam pen. To war tai si kenam sop nai lo. To war jong si ave puti kidam kiwang kisung ka siksan do. Sonsi piniaru ni phai troxy ni por phai kebra chiti mapor malom phulunia hi thi pen kurna kiling arong an kilometer isirai beng atowar mate mukhya mantra pakipat nirman achania scheme pini MLA Bidya Singh Ingleng ahin pen ingpupon lo. La pen towara sa ke claim ponjia bang mate contractor Kuldip Bora hin pen si claim pon po towara bang chiklo Johnny yang pong si patang pon po puta MLA hin pen ningje pon bangso kang polong alohia man pen kachetong don em kang bura kiling Puluni Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang la pen penang anatum chitong don Sari puti prai মানে কি কয় এস্টিমেটো আৰু কন্ট্রাক্টৰ নাম আছে কুলদীপ বৰা আমাৰ লোকেল কন্ট্রাক্টৰ আৰু আমাৰ কামটো দিয়া হৈছে আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ PWD পৰা দিয়া হৈছে আৰু ভাল কন্ট্রাক্টৰ বুলি কৈছে আৰু ইয়াত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দুমাহমান ভিতৰতে কমপ্লিট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে হয়নে এই কন্ট্রাক্টৰ হয় না 2 মাহ ভিতৰতে কমপ্লিট কৰি দিম বুলি কৈছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক সমষ্টিটো এই মানে কি কয় 20 কিলোমিটাৰ 25 কিলোমিটাৰ এনেকা মানে কি কয় এলএ ওয়াইজ হিচাপে দিয়া হৈছে Puluni pendir china rongpi Karbiang long life Non malom period here dang voter kithir thia jok kedam tang thilangani Democratic Republic of Congo deralong RD kithir piga joini langroyanta inglumpon edasonsi thekpon long la pusonsi South Kivu province ke parlopon ka helia hawaralong langroy kang ten era jok bushushu la pen niamu bukia rong atuma phan langkanglum pon erlo labang so langkang lum lopen longle kang lem ponalong kithi ke janga phai bang pharo hini ra ke thom an pleng pon tanglo lapen pharo so se kangbo kilong listame dopiklang pusi kahelia hawaralong administrator Thomas Bakenga hin pen pachini pon birta kirib dunlong atengke
niamu bukia rong along irui pen ke paman pona hi thia long lang kang loman chotakali longle kang lem pon stame do pondo ong dung arong ke langsi parlo pon elo hemrit chutiki longle pen chenglok thengpi thengprang an sitami labang so arve ke hepi ga joine lang ke the lang kang lo malong kan hong dun do ulo la puson kisung apor hutong sekot pen kisung ke boy da bang pu bang phet tumalong ki rap ke pale dunjia phan pura Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege Hian pen dowai kisu ke lang bang pu surgeons anesthetics la pen technicians abitung atuma phan adima klong ke pale dun pen ki rap ke pa je dunjia phan toy dun lo World Dex Report Karbiang Long Life Karbilo Charlie Asong Bali Pathara Road to Pen Pater Piponsi Thong Nok Bay English High School Pathok Lamalong Arnisia Parman Volleyball Tournament ke Pathu ke Bipon Sports anathu ke paprang dun thekjia phan pu Karbilo Charlie Asong Matha Ponsi KSA Bali Pathar Committee atum pen che Pater Biponsi Piniaru ni phai Troxier ni adapor phai ke ba por malom pen Bogajan Subdivision angkang Bali Pathar number Adarsho Thong Nok Bay English High School Pathok Lamalong Arnisia Parman Volleyball Tournament ke Pathu ke Bipon Kadukawi team kep an chitong pen ke pathu chidan pon bangso timang bong pen angdung kiti ke pathu long Bali Pathar Siamat team la pen Bali Pathar Sangti Gate atum angbong si ingtang kring pen chidan pon lo Hanjang langso Sangti Gate team atum asap ke thek muchod jog ke hainong e tangka suri ke thomra pharop ho chipalong pon la pen Bali Pathar Siam team atum adun thuanong e tangka suri hinira pharop ho an chelong pon lo KSA Bali Pathar Branch Committee amai phusar kiri ingti pen ke charipon amai long chunbang jirsong teron pen aluhi ke pachinia por en ponsi Arnisia Parman Volleyball Tournament ke pathu pon along aluhi aman pen KSA Tiripi amai phu Jameson Timung KSA BDC amai phu Longbir Tiso KSA BDC chunbang John Killing anparda KSA BDC Dihin Rembang Waisong Rongpep tum danglok Sarkari Gambura Jagannath Be KSA Hidipia Robelson Kram Satum Chetongdun Kachetongdun Sarkari Gambura Jagannath Be pen lam thege jai pon ke Games and Sport anat ke thek pen okpran ke mela pen Worengawar saita ke longjoy keji la pen Games and Sport anatu ke mission alam the jai pon hilan parda KSA atum la pusona sai chiklem pon thega putha kachuro ponthu Below Charlie Song ni tum Bokajan District Committee under ni tum KSA Sangti Hidi Branch Bali Pathar Branch pen Patepi Ponsi pini one day volleyball tournament Ladakh Thong Nok Bay English High School along ni tum padoponlo lasi pedap ni tum chief guest amaipu ni tum KSA Central Committee amaipu ke hai Jameson Timung pensi laso volleyball tournament ni kuponlo la pen non angdung iti final non ani kang sampon ni tum pathu ponlo lasi first mate winner la bangke Sangti Gate team atumsi chepahai ponlo la pen runners up la bangke Siam Bali Pathar Siam team atum bensi chepalong lo second anong e bangke conference along nitum KSA conference along nitum cheparai ponlo jan nitum sport culture bang nitum pa develop ponji nitum events lahai nitum schedule do tasinon constituency tin long nitum lason events ki bi nitum chesik Bali Pathar pen projanterang Karbiang Long Life Meta on Brennahin pen monthly India report ki paklangpon alongsi labangso ang the klardak pen peklangpon lo labangso report ki paklangpon atengke lak thike bra troxira surikrep hora pharo sirkep WhatsApp account angbong pen lakre throkra suri phoke pra throkra pharo ke thom WhatsApp account sa bangke lam hoy ave pin pensi kang hapon puta paklangpon labangso ang the ke paklangpon la ke company hin pen IT rules of 2021 arona teng pen pachetondun si paklangpon padolo labangso ang thegalong koma bang phu bang phia puthaksi ahok he pu alam hoi ke pabon a details pen chenglok company hin pen kopi ko sona sai si ke deng pon ma anta paklangpon edlo tapuson si company hin pen labangso WhatsApp messaging platform along me hinuno kang ton kang thila pen ahok hia birta pachetak tha patuma phan kopi ko sona kang sai ke padoma ang text me paklangpon lo WhatsApp spokesperson a hin pen ke than pon ke WhatsApp hello
keduan end-to-end encrypted messaging services ang bongpen kang ton kang thi kapawede japhan kabor ipon applications lom company hen pen WhatsApp kirimatuma phan kirai kom japhan pura jasmet pen artificial intelligence state of the art technology data scientist la pen experts atuma phan si kilang chari pon japhan RDP pon pinpur dam sinang pirthi angkang kiduana denang bong India den hello WhatsApp kirima phai ki ongnai lo aninkan wangsi phan kep an kibat pon napuson si kedam tanga por huda bangke labangsoa messaging service pensi ahok hia birta me hinuno abirta kapachitak anparta dihina phamalong kachingang duna son sidami thekpon longlong National Desk Report Karbianglong Live Ane pini prime time birta bangke la pasi kang tolilo to mit hak me card